Minisita wa uimi na uithya wa indo selikalini ya kaunti ya Kitui Dr. Mbaya Kimwele niwaweta kana muvea wake withukuma kwa vamwe na selikali nene nikana kukilya muimi vamwe na kwongela Ngetha kauntini ya Kitui. Kimwele aweta itina wa kutambuka ikumbini ya kusuvia musyini wa Kitui. Vala waweta kana aimi mena yuso ya kutumia mutambo mweu wa kunyasya liu ula wiki iwe nthini wa ikumbi yu vamwe na mbolea ni selikali nene nikana kwa ilya Ngetha Onesmus Chalo nukuelesya mauvo ambenge. Minisita muvea wa uimi na uithya wa indo Dr. Mbaya Kimwele niwaweta vena vata munene wa selikali ya kaunti ya Kitui kuthukuma selikali nene no kana kutethya nthi na muno muvea wake weta kana aimi ni maile kutethekana ngwatanio kati wa selikali ya kaunti ya Kitui na ila nene ta county government ya Kitui na tutongoze ni gavana witu Dr. Julius Malombe tuyanda instructions nundu ve muimi wa national government na ve muimi wa county government ithi tuthukuma na national government kana ithile aimi mitu nimatetheka waratuziwa katika budget ya Kenya 15% nenda katika county 85% katika national government neo nitukwenda katika 85% ithi nitwa sama na kitumwa twiba na twabanga piu twina NSPB na twibukana pia na security monze ithile nitwatethesia mitu ku national government and county government working very closely to make sure that farmers reap all the benefits from this collaboration. Kimwele aweta kikavindani kala watambuka ikumbini ya kusuvia liwa musyini wa Kitui vala methwa nonenanya na ungami wa ikumbi iundu muimi ukuterekana sindu kautakuma kwi muvea wa uimi na muno selikali nene. Kimwele iweta kwithia selikali nene yetie mutambo mwe wa kunyasya liu nthini wa ikumbi ii vena vata wa muimi wa Kitui kuutumia no kana kusuvia ngela yake. Tui Kuete tuna launch na cabinet secretary Linturi dryer kobe na dryer iba ziobyo ya ethila mbembe syaku ndengu syaku zikwara zikaukunesa ivo etelo iwenesa kanethe ni atethesie nzi kutu make sure twamitumia. Kimwele niwaweta kana kwina mbolea ile kunengana selikali nene ikumbini na vena vata wa aimi kumitumia no kana kwongela Ngetha yo indi aweta vata wa kwithia na mutaalamu no kana kumatethesia aimi undu wa kutumia mbolea isu. Kitui sana twendete fertilizer tonani kutwanangia miunda yitu nenda kindu kitu kiumia akilini undu fertilizer nitumike kundu kwingi katika Kenya yitu na katika dunia yitu. Kila kivo fertilizer umetumia ni kwenda wina officer wa agriculture akutabia undu welo umetumia ni kwenda umanyi katika kutumia kwa technology tutu kwa mbua nini na tuko kwa mbua nini ithi ni tweke bidii kwa liu mingi na tukwa nzemwe ni ya kutumia fertilizer na nundu tu extension officers officer mitu agriculture kuma kuanze village na ward twende matumia kusomethia nundu etha tuno manywa kutumia fertilizer no umetumia nai no kwaze ni kwanangia muthanga fertilizer ti kwananga muthanga nendo mutavya tumi akilivu. Minisita nthini wa selikalini methwa nacio ni manenesia vata wa kusevya mathoa na muno nthini wa ikumbi ii no kana muimi akwate thusa ya kuthosya Ngetha yake kwa thoo museo nthini wa ikumbi ii aimi na mane makulwa kumanthana na mbele utonya kwikanesa vale mbetani ya ukamba no kana kukwata Ngetha ii kitumi mutambo ii wetelete ataalamu no kana kwambwa na kwambisya kuthukuma aimi mekulwa no kana kuutumia. Has been done the setup. The only thing that is remaining is for our technical person to come and connect for us the 3-phase power, so that because we are using at the moment we are using the 1 phase and it cannot use the 1 phase, so we are just waiting for them to act and then we can start drying. Tilivota vilingwa mova Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui. Ngetha Onesmus Chalo.